Oje ni pe wo fi on doors. Asem ni si yenso mu nyina dwane. Okay. Ama akoka na ya na ase no nko a. Ho na me nti ase ye. O de sa fi na ya na ase no nko anti mi. So mo ye o ma ne o mutifi o don so we. Kani nyina de bia me se aban hwehwe sa nkofo na no o mutifi ho no. Okay. Ne yem frɛ maame no so no. Aban che maame no. Maame bia emu asana. Asana fi wura no. No make sure nipa dodo a yetifie ho so wona ase no nko an ete ho a o ma aba so nti se nipa no so ka ho o ma aba so nti esa nkofo no so no aba nto ne nsam frɛ wo mo na yenye ho hwehwe mu bi se nya ba akofo e letifie ho se kwa o mo fa so bro no o mo de nade e de bro me ba no o de nade eh de bo no mfin na yi na ma no mfin nyina bubu ya chama se bi doctor ko pa ya o yi a o pa ne ye no mfin mfempre no nyina o yi kura Ama obusa am say dia me ba na ye pa ya borde sa ana se bubugu menua onhye tade bia so onhye mpabo no ane bosa so se ye hye no nema ni nyina wa police for ne nema be sa no eye ne ntade okay ntade so nya tade ba ko se bi kura ko bi kwa hwe se se me bag me yi ba ko bi a hye aha eye ntade a chese eye eyi omo bag ecola ko ema sa ema bla ema Ekola dedi kese na chi ema na mpabo efiri aso me dedi kese na chi eno nso ma ansa na osawo firi aketo bi an wo yes ne laptop ne ade ye de ene na organ na ode music ni nyina ni nyina aka ho na wona ya dem ni nyina aka ho na wo ye shows e bia na nye onua ba ma dia ne dia da ye pi on police ni no e de kire me sabla ba ne me wo ya nso na me wo se me ni ane ese ni onua na ya oba na wa kasa oba no no ye tira mo se damoto bi no na no odane ade a mo se yese na be buda otu no be wi ade wi an de ko damoto no kura na ada no mo ko kire ye no tese damoto nya damoto bi se hemfikire o mfa se kwan high street say na da itano so kuro no mo ba do so omungu ho no na dan no we say na stores no to ato aso na na damoto tum so bi na ye store ba na ho ode nya nso ni hye ho abusuya mai ne ho akwa ba ade baba Grace TV eso me gidi se twedi amponya kopo atom obi an ho ya abusuya na ye wo kropon ya e wo Asanteman mo ye be kai a afem pimio ni adinu nai mo so mo nso no July 2024 and arum sem bi si ye o master na so ebra brand be friends na na ya will be yesu se sebi oba bi a friends na na ya enchen na bibi nti de so mu nipa bi pan kronfo ebo no ku ya e ma wo ye nyame dia asem na be di abansem ye ne court wo ekropon ebetina asem so ti ebedu ha ya be adom na court france no de be koso bia e de munchimu e de mama ne bo ebeso sabre kam hoen e ku de court be kai bia e be to e kwa sere busia for atwe enkomo abusuya sabre court watena se wi na ya hwetwe nkomo bisa de ne den so akoso o hwe me bonku ni mi fa ye papa nom abusuafo mpanifo e wa ase ye ntu e kwase nkomo me sha se mfi papa so wi amaba wo fa so aja apomboko de yakopon do ye de nyame ase we de ahya se kwa mesre na wada we de acha hwefo wada roma yo ojifo akosi apiri ina me ba ena na ya tano so na ya e pa no kromfo ma omoburu no kunu no okay ye na ye ba court ye ba ye no okay last month ye ba to court one international no mo de share ne ye ba de akosi ya ne se osum du mi no ye wura ma de to so enan okay na ye nsa amira court 4th December wa chwan ese igina ha na ho ye ba de akosi ya no okay omo ma mu nchemu de ntie bi ene omo tu asem sa de akose bosome ebesimi omo ma nchemu bi de ntie te sa odaroma e da se omo chere se omo de krater bi ko se bi attorney general okay na omo aye ma tino mo de ahesa okay yen hwe asem si ye afe aba afe ni abosome be se enan amunye asem ni nyamfri district court enko high court amanfo nsem mo kan se asa ache ye hwe nsem a esisi a ya na enche na ko high court adi entina mo asem yi asa be afe ko mfi mienu achi enyamfri district enko high court we adi entina na basa yo me da se yo mo no mo ya so tie nyina se bi awudi sam de high court no ntimi okay aha de omo de ye se omo ye mo hwehwemu okay to mo ye hwehwemu ni nyina wi a no mo abo akire ko high court ere na ma asem no aduru bra ye de wo mu okay tene na ya ebigina da kam yesa
One ya ba fini ne owura ya oni nyina ba. Ya ba fini ne hwan wada ma bia na obi. Ya ba fini no na oton yi. Oton Bible no. One ya ba fini. Oton Bible so ye bo a. Ijomu go sade nante. One ya ba fini. Okay. Odi na wa ye wo ba no wo ni. Wa ye de. Also ka wo ma e bura kora no ma Efiri. Okay. Allegedly. Okay. Okay. And owura ya wa bo owura ya obi so de ono so ye hwan ya wada roma. Wono so na on so do odwane. Nti ye be ka be bosom ya ma na na ye onya afem no ye me ba no. Na nya information se wo ba na e ko kire no. Oh, okay. So on so ka o mo ho. They say nipa miensa na gina da kem, yes sir. Pacho. Okay. Omu na wo bail na wada roma. Pacho mu nyina wo bi. Oh, okay. Okay. Na nhwemu ya post for ya. O ma kire mo se bia nipa miensa yi. Wo mo na ye mo de hye ne sa ana wo mo kire ye sa wo bi a o gusu hwe o ma kire wo wada roma. Se ankoye wo mo nko a. Okay. Nti bi nso wo akira ye hwe wo se fie ho no. Ye fi kase. Enye fie asabi. Ana ya no fie ho. Ana ya no ne na se ni fie ho. Okay. Enye fie a ebi a pie mienu bi a na pie mi se fie no ne fa ba bi ye abrosan. Okay. And ne fa ba bi ye boys quarters no. Wo hwe ni pa wo fie ho ne doso. Asem ni si ye nso mu nyina dwane. Okay. Ama akoka na ya ne na se no nko a. Ho na me nti ase ye. O se fie na ya ne na se no nko a nti. So mo ye o ma ne o mo tifie ho no so we. Kani nyina de bia me se aban hwehwe sa nkofo na no o mo tifie ho no. Okay. Ne yem frɛ maame no nso no aban che maame no. Maame bia emu asana. Asana fie wura no. No ma kire nipa dodo a ye tifie ho. So na se no nko a te ho a o ma aban so nti. Okay. Se nipa no so ka ho o ma aban so nti. Esa nkofo nso no aban to ne nsam frɛ wo mo. Na yenye ho hwehwe mu. Bi se nya ba akofo e le tifie ho. Okay. Na uzuze enyi nipa ba akofo so na be ye boba ne sa anya sa. Pa cho da bi. Nipa ba akofo ntimi nya ne sa. Se kwa mo fa so bro no mo de nade. E de bro me ba no. Omo de nade. Nade. Ya de bo no mfin na yi na ma no mfin nyina bubu ya. Chama se bi doctor kopa ya. Yesusu se omo de nade. Okay. We ya opa ne ye no mfin fempre no nyina we yikura. Ama wo busa am se de na me ba na ye pa ya bo de sa. Na mfin bubugu. Minu ya won hye tade bia so won hye mpabo no ane bosa so se ye hye no. Ana ma se de okoye ye de me meti ya ne se oba ya. The battle so where they were there. Okay. And what was in Sibia, a catcher me pen say, Sabi Omako to inchere, say a bro no Kumakurano. They are bro my bro no Kumakura. How doctor catch or catch me pin a home a crating in our city. Wow. That's Asanteman, you know, the Batuma police for said the young money at the hour. I said, Tama your quack up papa, and there we are police for on a coin. Into a moon in our way. Wow. The doctor can't be an or and the doctor being so uncle father said be doctor be a we frabo until a come for noche. Wow. And he then buy. There's a band here, then friend and finning na Umbubuno, Ube a Bumbu, Napos in Umbu. Wow. The man for name Yago, so move me so move. Nana and I are a bravo bonnie and what they cut up the bonnie our dears. Okay. Then you mean so the one night. I mean night. Okay. This only family papaya. Ura yaw ene ya ene ya befi you know kan na ya no omo mo tifie obi na omo de bia omo bofi pam patem na omo te na ya omo be kan ho ade de me ntimi nkire okay okay wow ene na ya ba court obegina da kem ohun na ya no se bi afi ene abosomi be se na echi ni enhu bi aba na afem na wo hwe no kana fe o me da se obi ya boni a no onu no ho se ka se bi okopa chew okay so nti de oya boni onu no ho ne de wase me no betwe nti de obi wo ho a ade anya ne de ano o de patapre kofa okay so so no betwe ho man so se magisa ade ne ye de eye me de abre anya ne de ti sa na asem na akoye wo so ba ya afi atwam no enya information nya mu aye bia e won to mo mi se omo no ye betwe wo so ba asana no ana ya asene ka kire pese o de ba wa bu kire e sika wow e je bia asene be ko bia no e kokko to ne ye betwe ene yenso se yate ene ekumase yakura se bi ye nu ha so kwa bi enso ye be fa so ye nu mo betwe no enso ye be fa so the free brow maami asana kan asem e be sin ne on fa dwa to ansi obi aso bia ye pa ache odi kwa ntwa ye mo fa nche bibia sensi da se maami asana no kwa ne shi abu akọ na asem ne be kuropon ha no ihu ne da wow ihu ne da wo kuropon ha da on the obi obeka so ya so nti enche da mfa na so ya kan for ye die na ade na ya
yes say be aya Alex say ona ansem nam so ba ye ne maame na busua obi ama mo na ase me pa ma cho that's it o maame no abuya kwa ni ni hia ha ye no obi a ne busua ni bi en hia okay na ma sana no ono abuya kwa na yakwa hia abuya kwa ye ni abre no ono asa agi tum se ono na pa akura no kromfo no ye kromfo ana wote atiem afre no cruise no sa kromfo ne da na chenso ho ne sabi jemfo no ne ayifo no wo de sa cruise no na ba ya omba bi kun no de maame na arsi ne bo se won de ne ba wa abuchiri ne ba wa abuchiri eti de baba bia na ode ye batintia nkokot so hunu ha de maame no ewo nu hu ana so wa asem bi kan ko ntimi nka sa asem nche ye bua kwa ene wan kan kire obi na obi ba krobo ya ma na emi gina ho maame ne kan sa asem no a kire yen okay eja sa asem na ya wuo no esi bebebe na ye desuom anasa na pa ko amanfo ka bi so esi anopa bi si ahomache bi si adumre wo ha na ye bebebe sa de wate e da se ko be teacher ma ne de o se temo mo frɛ na ya ahomache fo okro okay eno mo frɛ na ko duru ho ache se de omba ye no mo ye na okay ena mo se tama me ba de frɛ me no na ye awia dumienu na me ye asɔre de fiada wo so me nso ne de to so num eno mo de frɛ me me ja asɔre ne ya to kwa ya na ampa no mo ye de wama ye mo abun ko no okay abrasem wi ba ye o kan esi ni pi abusuafo mu si ni pi se mo ntena se ni nya se ni sa asem ko mo ya asofo mo so nya metentam o tu wana mo tu wana mo bia na e da se mpa ye na ye gu so e de ye bo mpa ye na ye bo ti se ko to de ye ba aban de be sheda ba de be sheda ha se ye gu so ye bo mpa ye se tenu se ko to mra se ke na ye be nke na ya no so e dampem abe fi no so da ho eno na me hwehwe eje na se nyame na reto wo na ye nya Yankopon na bo owu e na obo nipa okay enti wode nkwasi wo e wode owu si wo enti nipa so odin e ekoko yi owu no nti na ya no oni mo se nkwa wo ho a ka wonko yi owu e me nkokum obi de hye se na obi funu kuma ya funu ya other for you one am ka ma se e na Yankopon se ni da ho bone won fa nche so woni no okum on na ma nkwa obana beso da ya na sabi ya kan fo ma mre mu obi tim beso da ya kwa se da se ni se na munye mon come na so ko ese na menye se bibi se esi pen fu da o we da se no ne de we sa na e ma no e baba ko minu miensa na me hu se ko so ahonhon bone no omutim be fa akora na ani okay e baba ye bibi di akyerew aha ti wa wo ni ani de obaka se bi akora na nye wono a ti de ma but bi sa top ma tare nko wo ho okay hwe ade okay ti tia ba miensa de ya aha di kan buy no say whatever na na me se me hwe ba ma hwe ba ko ti se tia miensa mo wa so ate eze ne o me ate say oban sunsun no enai na de na wo de chekire no se ne yesi o mutim chekire papa eno ne de ze ne Ghana hasika na abo sika na aba be wo ha bra na me mo be wo ha bra na me no sei enti wo beko ado mo so ye wo sika enti wo mo de tia na wo mo tigum am de nyame me so na wa fra me na de me mu sa na e ma no se Yankopon no a ba ye de se wo ye okay matia o maame na ya maame titem to say nim se odi areho pa enei say na sitie kra ite witi me nche se maame ni nchi ada okay okay me ka wa wo ye na ya e ma no kra de se ayesa asofo no o mo se bi o mo wa kra ya mo ma no na kono so kese ko so ma futuo no ene abra chekire na anyesa atumi no ho oh matia ti na o ka che Ghana for other woman ya me ka kire Ghana for nyina se na ya asem no ya da so agina mu yenye ti ye kobra ti ye twen se da aba no so be ka se ne na mo nko high court na afa mo nko kire mo nsemu na aba no so ti no bi anti bi eno na ye hwe kwan ti de ye sira se de hia moa no bi an so bo mpa ye mo bi maye okay o mo bi maye sa asem na abeda ho no Yankopon so nkan ho no oni asem ye dai emfa maye e na me sere Ghana fo se ye nya akire die ye frɛ court bi a ye ba ha bi obi ka se ye nya akire die ye nya akire die ha ti ena yan tuna no kwa yan tu obi ano nyese da bi se hande o maka so nyom ne be di asem ne nti no aha ti ye kɔ high court ho a ene bi aban bebu sana no asem dia nti ma kire matia ya da se pa so me da mase abusia yan ko for so yan na kasa na nti kakra ya oka papa fa bi kakra kan we na fa me ni aba ma wiwi apomoko de ya radio dum okay this for pa cho dan what the church for o me kakra da okay yeah for me evangelist of Fori okay and also for Fori you don't know as of me elder of Fori okay na I'm say
me ba no ewu ho a ene na court no e hye se ye be hia nne te na se ye ba na ye be tie de court no eka te se de menu apanyini kan no ye be duru ha no so court na tu a hye bronya bosome no de to so 9 ti se ye sa akotwen ya hwede nyankopon e be ye They now catch a Ghana for now. e me catch Ghana for nyina se ye din kan no ye da wo mase wo atenka wo nya no wo me ba ne wu ho na menim se wo mo nyina nso hunu se awudie wo ye nya ade a se nipa soso se wo be gi nipa bi kra free ne nsem wabra ne brenson ye nti asem ne ba ye no e Ghana fo nyina ya wona wa ma no ne nyina ti ye do ma se kesi wo sa atenka no mo nya no ye nim se wo mo nyina beboa ama awudie a asema de tu obi so a yen hwehwe mu ne yen se no kre na e koso ye kum we no wo mo nyina beboa ama to atwa na me bayi wo so wo mo nyina beboa de mpai bo beboa se obi de asem tu obi so a ye hwehwe mu ansa na ye be kunu a ye kuno yen se instant justice na e to obi twa ha nti yenim se wo mo nyina do mpai bo beta ye hya na ba ne saa na saa nso na ye hwehwe se de be ya obi betena omai mu na onfa ehu ni suro onfa ehu ani suro entena se ne mo betena se so oman ba wo ya na ade so oman ba yenim so mo nyina de mpai bo beta ye chisa ati na also bana be so da ya na o kan bibi anchero fani wo ho there be nya hunu bibi asa ye hobi nso a said ye tie bia maso beti materials sini aboko de radio na so me so me ho ye pa abusia nana ya wu bia o ye nyame de ni nua be ma eno me boa and then so ba court de na o ka cha mansa ye be kan se se de na me papa keto ka mo taye chi asamne ba mo taye chi ade mpa mo taye chi no ye do mu nyina ase se rade mo mo na de o ma hwere nyina na rade nhyɛ ma na onye obi akese mama assistant to say mama assistant de say you say na ho mfa no wayare yo ho adwendwen no ana de na time no enye betamenia nye beta ekra ye mema ni ntra because hwa na se nana ya ho adwene besi wutiri mu a ra nya beta sa beta se ni pa no wa nyale ana ho o yale kra na ida ya kona anko de ya se na ni otimi di wa meto yale ba se ni pa ni gusu pa brante an ho odian no be ya adwuma hwe na ma me so no motimi de mlasha mo nsama bu na kono just like that so ba kro no bo man de bu ba be kokro no na se we asere se la am roba tutubotom ni kra no mfa bo bada obi yusu sekan no kra na me nyu ntimi amfa sekan amfa bibia okofa abo se bi se bon sama chacha bo no of na ya de kokro no bo se ne senti akro to on pe ne ho asem na hwe timi okunu just like that amama me no oda ona tena tete tete pa despite na ya de ni se rade ti asene de obedi asem ama ye me kaisa asem si ye mu ma ye nyan tie se na ya onye ma bi o wa aposo ko fafi na ya dem sa ne ma no si ye wan fa ye dia mama ne ma ni nyina wa police for ne ma be sa ne go ye ne ntade ntade nso nya atade ba ko se bi kra ko bi kwa ko hwe se se me bag ma yi ba ko bi a hye mu ntade a chese eyi omo bag ekolak o ema sa ema bla ema ekolak de di kese na chi ema na mpabo efiri aso me de di kese na chi na eno nso ma ansa na osawo firi aketo bi an wo yes ne laptop ne ade ye de ene na organ na ode music ni nyina ni nyina ka ho na wona ya dem ni nyina ka ho na wo ye show ze bia na nye onua ba ma dia ne dia da ye pio no police ni no e de kire me sabla ba ni me wo ya nso na me wo se me ni ane ese ni onua na ya oba na wa kasa oba no wo
no you tira mo se da moto bi mu na no dane ade a mo se yesi o na be da no be wi ade wi na de ko da moto no kra na ada no mo ko kire ye no tese da moto nya da moto bi se hye mfikire o mfa nse kwan high street say na da itano so kro ni mu ba do so o mungu ho no na dan no we say na stores no to ato aso na na da moto tum so bi na ye store ba na ho de nya nso in the show okay tentimi ma se bi obi e be wi ane ma de akoko onye sa enti ade bi e fan fikire ni yakotugu ho no ye she dan criticize wow asem ba ye te say say ada no akwa unya ba ma ne nyame dia no obi se ohun na yawo ene aba no e wo kro no sasem na no kre ensem bebele na ekoso bla tikaka ho chira na ne nyina no aye atesem okay tibudi na mate ka ye na na ka ifuli se ko bi betimi yi nanim ba na Ghana asem so se ne siti obi yesu se obi yi nanim se o me hu ni pasmes na oni ni pasmes na nam no kre ba mbeka cha o yin so ana osuro se mesro ko bo mi di o wa ko ese yo ya na ayo na se no kwese ebinom se se omo hu na ya mo so mo hu sada no mo so mo hu ya no mo ye de no mo so mo hu no mo obi o cross so hu no to aso be 3 times na se sada no mo a menu ya no ya no a share at my back they say black one bi a na yi bi no de sa no che no ata isweta na che no wa share sana ni mi ba kono da na ya sana no de na monti o mun hye dan hu na nim se ba o mun so na na and the question when the classmates say na asome ba man focus on na ko school la no de bitimi hu because me nua no o school be me ensa ho sesan okay ko ha you were jai no ko ha okay wow and de intimi nkyere so any classmate na say but no de sana yenso ya ten so any classmate okay it is obaso da happen na ani ameso me da happen okay meso me da happen awanso wa na mo bia wutu ana se bia sunsun zo bia bla na de te sem papa kan ye pa ibo na nyina egu so obi a ye na afa mo de so be ye bia be kam ye na catch Ghana for de no catch Ghana for no say yesra omo nya ahumobro okay na assemblea ye omo frefre ye no omo hye nkran yesra omo obi abamu omo koso no omo nya sa ade because there be ade na duro no ye na ato ye nti se ne ye si Philippines no ba insembu ho no mefro obi anum ba etimi ma o pains so ye dey ete nti ye be so so mo nya sa ade no na mo obi anso nyina ni omo fa didie no omo fa mpaibon tetiri na ja ye nyina ye mpa justice ema ye nua no se ne open no na madawroma matiamia yedasi okay that's the abusuya sanity ye de nyina ebesi e wa hasei nyame ya dom na ode yen kwache abra empanyifo de asema ye besa ba de de munchemu ene emwama ne bonyina enso abesomo said yes yet kai say yimakuga daroma ene so yasne aba de jumadi bro bi ene obi trading enterprise ye okumase South Interest Junction o pata de papa open papa ni perfume papa dia misere ba ko pe Ghana ni Kumasi Asanteman mu adwa ni obi trading enterprise ye Kumasi South Interest Junction ti misere kwai na kwaje odi na bibia nko ye information na make for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for more America Ghana for more Canada misere mu say fan say insurance company papa financial company papa dia no any Better Grace Financial Services ti fa obata o mo ene mi amma me onere da na kusi bitwin komo na fa obata Better Grace Financial Company no pay insurance company papa ma na usies ka wo adwuma sika ba nsem na otimi asies ka da chibi okwa hohie mu aho anchiro mi din e de kabna usu akropon ye wa twema e wa Asanteman mu e de amanya bo ebra be pa me be hia makra bye bye.